neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari muri Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije tubifuriza kugira umunsi mwiza wo ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Abari mu burasirazuba bwa Kongo, Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, hariya za Masisi, za Rucuru ndetse no mu misozi miremire y'Umurenge mu Minembwe, namwe tubahaye mpore rwose ku bibazo byinshi mumazemo imyaka myinshi, ibibazo mwatewe na leta ya Kinshasa ubwo yabashoragaho intambara yo kubarimbura no kubamara, kugira ngo mushireho kubera urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside iri hariya mu gihugu cya Kongo. Rero mwihangane kandi mukomere, mwashoweho intambara, mwarishwe cyane, ariko Imana irahari ndetse hariho n'ababarwanirira aribo twirwaneho, ndetse na M23 bakomeje kurwana ku bwanyu. Mukomere kandi mwihangane rwose, Imana igiye kubirangiza rwose, bigeze ku ndunduro cyangwa bigeze ku iherezo. Hanyuma uyu munsi ni itariki 26 uko twabibabwiye, tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko Imurenge hameze, hanyuma Imasisi ibitero byatangiye kandi bya bindi byasimusiga nyuma yaho bahitanye cyangwa bivuganye umuvugizi w'ingabo za M23. Ibitero byongeye gusubukurwa muri Canada. Abaturage abanyamurenge bari muri Canada bari mu myigaragambyo bamagana ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa. Gisegedi hariya muri France ariyo rwose yagiye kongera gucuragura, nabyo turaza kubigarukaho. Hanyuma turaza gusoreza ku ijambo rya Nduhungirehe Olivier hariya mu Kanama Human Rights Council. Muri Human Rights Council ni akanama gashinzwe kubahiriza ikiremwa muntu. Aho ngaho niho bari yavuze amagambo akomeye cyane yerekanye n'ibikorwa bya leta ya Kinshasa irimo gukorera abaturage hariya misozi miremire y'Umurenge. Ayo makuru n'ayandi tugiye kuyarambura rwose, ntimukikwe ntukure rushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Hanyuma tukomeza gushimira abakomeje gukora subscribe ndetse na share n'ibindi byose, muri abantu b'ingenzi rwose turabashimiye. Mukomerezeho kandi ntimugacike intege, natwe tuzabatenguha, turakomeza tubakorere ibyo mwifuza kandi ku gihe. Mwebwe utarayikora rwose mukandeho kugira ngo amakuru yacu azajya bageraho uko yakabaye. Reka amakuru yacu tuyahere hariya mu kanama ka UN gashinzwe ikiremwa muntu cyangwa Human Rights Council, hariya aho ari amagambo akomeye. Olivier Nduhungirehe ariwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'umutwarire w'u Rwanda. Olivier Nduhungirehe yakomeje kuvuga, yavuze ko u Rwanda rukomeje kubabazwa cyane n'ibikorwa bibi birimo kubera hariya mu misozi miremire y'Umurenge hariya mu Minembwe ndetse n'ahandi hari Abatutsi, aho leta ya Kinshasa yakomanyirije cyangwa yafungiye abaturage b'abanyamurenge, ikabaheza ku masoko yo gushaka ibiribwa, ku mashuri y'abana barahejwe, abana b'abandi barimo kwiga. Avuga ko kandi badafite access ku bikorwa by'ubuvuzi. Abo bantu ni abantu bababaje cyane kandi ibyo bintu byose barimo kubikorerwa na leta. Ikindi kandi turabazwa cyane cyangwa turibuka aya magambo yavuzwe n'umujenerale General Major Sylvain Ekenge, akabivugira ku bitangazamakuru bya leta, ibitangazamakuru bya leta bizwi biri nationale mbese cyangwa itangazamakuru cy'igihugu. Akavuga amakuru abiba urwango ku bagore b'Abatutsi ndetse n'Abatutsi bose muri rusange, akangurira cyangwa ashishikariza abagabo b'Abakongomani
kuzitondera cyane abagore b'abanyamurenge b'abatutsi ni babi rwose. Iyo mushatse aremera mugashakana, ariko abana mubyara ariyaranja akabyara n'abatutsi, kuko ntago ngo bemera kubyarana n'abandi bantu b'abakongomani muri rusange. Rero ibyo bikorwa byose by'uwo mugabo yabikoreye ku mugaragaro, abikorera hanze kuri bose babireba, ariko yahagaritswe gusa by'agateganyo. Ibindi bihano, nta kindi gihano na kimwe yigeze afatirwa. Bigaragare ko ari ibintu bateguye bose nka guverinoma, bakamutuma kubivuga, kuko igihe yamaze kubivuga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Kandi twe tubifata ndetse n'isi ibifata nk'ibiganiro bihembera amacakubiri ndetse bizana bicengeza ideoloji ya jenoside mu baturage b'abakongomani. Ubwo rero ibyo byose yarabikoze, yarabivuze, ariko nta kintu na kimwe gutya bigeze bamufatira nk'ibihano. N'umuntu urimo kwidegembya kugeza aya masaha. Ubwo rero ibyo bikorwa byose byarabaye, ibikorwa bisunikira igihugu muri jenoside. Twebwe turabizi rwose, kuko twebwe igisebe cya jenoside turacyagifite n'ubu nyine. Ubwo rero natwe izo mbori z'ayo magambo n'ibiki byose birimo gukorwa hariya, twebwe nitwe birimo kubabaza, birimo kuturya, kuko twebwe tuzi amakuru cyangwa tuzi bila ya jenoside uko ibimeze, kuko twebwe twayibayemo. Kugeza aya masaha tuvugana mu Minembwe, abantu ko barapfa, abana ko baricwa, abagore ko baricwa, inzara irabishe, indege za drone zibari hejuru, intwaro zimwe zikomakomeye ko zirabaraswaho, imihana yarasenyutse, amashuri, ibitaro n'insengero. Abantu barenga 150,000 barahunze, ntibari mu byabo, ariko isi yose iracecetse, nta kintu na kimwe barimo gukora. Twebwe u Rwanda tubabajwe n'ibyo bintu, n'abo batutsi bene wacu barimo gupfira hariya mu misozi miremire iyo mu Minembwe, abandi mucecetse rwose mwirebera hirya. Ayo ni amakuru ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda, Olivier Nduhungirehe, yakomeje kuvuga. Rwose uyu mugabo yagiye agaragara cyane avuganira abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange bahariya muri Kongo, barimo kwicwa na leta yabo yakagombye kubarinda, ndetse ikabahamagarira n'ibindi bihugu byose kugira ngo bimufashe kubica ndetse no kubamaraho. Ayo ni amakuru ya Olivier Nduhungireho. Hanyuma Tshisekedi nawe yagaragaye mu Bufaransa, aho yari yagiye kongera gucuragura, kandi uriya mugabo rwose umucuraguzi wujuje ibyangombwa, kuko yagiye agambanira ubwoko bw'abatutsi cyane, kandi byagaragaye ko afite urwango rukomeye. Rero kiriya gihugu yagiyemo ni igihugu nacyo cyangwa abatutsi kitabakunda habe na busa, akaba ariyo mpamvu rero akomeje kugenda asiragirayo kugira ngo ahari bamufashe cyangwa bamutere inkunga yo kugira ngo abone uko ikiza abatutsi. Ubwo rero biravuga ko ijambo rya mbere ryari ryamujanye hariya, ngo yagiye kwamamaza igihugu cya Kongo kugira ngo kizafate umwanya wo kuyobora ibihugu bivuga igifaransa ku isi yose. Umwanya wari umaze imyaka uyobowe na Louise Mushikiwabo, umunyarwanda. Rero Tshisekedi nibyo arimo, kandi nabyo yari yagiye gusaba Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, kugira ngo abibafashemo uwo mwanya bazawuhabwe, ndetse biravuga ko Denis Mukwege ariwe uziyamamariza uwo mwanya. Uwo mugabo ngo yigeze kubona agashimwe ka Prix Nobel, ariko ni umugabo ugira ingengabitekerezo ikomeye, wanga abatutsi urunuka. Yagiye agaragara abatuka abagambanira, ariko mu gihe bagiye bicwa cyane ibo tigeze yandika habe n'ikintu na kimwe.
yararuciye ararumira, ndetse ubu nyine biravuga ko yahunze n'igihugu atabarizwa mu gihugu ca Congo. Rero uwo mugabo Gisegeti ndetse na Emmanuel Macron perezida w'Ubufaransa, ibyo bintu nibyo barimo rwose. Ikindi biravuga ko yagiye kugira ngo aje kumufasha cyangwa aje kumupangira neza uko bazakomeza kuzuza umugambi wo kwivugana abatutsi mu gihugu ca Congo, dore ko yagiyeyo bamaze kwivugana umuvugizi w'igisirikari ca M23 ariyo Wiringoma Colonel. Rero ntaco bigeze bavugaho, twigeze babivugaho rwose, ni ngaho yari yagiye kumuheza felicitation ku kazi keza bakoze. Rero uwo mugabo ari hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, kimwe nuko yagiye azerera mu bindi bihugu bikarangira nabo babaye abaterankunga cyangwa abafatanya icyaha muri iriya ntambara ya Congo. Mwabonye ko yagiye za Angola, yagiye za Amerika, yagiye hehe, ibyo bihugu byose byarangiraga babaye abafatanya icyaha. Ubu yagiye gusinya y'amabuye y'agaciro n'ibiki byose. Ejo muzobana Bufaransa nabwo kera bwafashe intambwe ya mbere mu kurwanya abatutsi bo muri Congo. Rero uwo mugabo ari hariya rwose mu Bufaransa, niho yarari mu ruzinduko, aho bavuga ngo basinya amasezerano ngo ari bilaterale, ngo y'ubufatanye n'ibiki byose ngibyo, kimwe n'ariya masezerano bafitanye na Angola ndetse n'u Burundi na Tanzania. Ibyo bihugu byose birimo kumufasha mu ntambara yo kwica ndetse no kurimbura ubwoko bw'abatutsi muri kiriya gihugu ndetse n'abavuga ikinyarwanda muri kiriya gihugu cya Congo. Rero nuko byifashe. Abanyamurenge bo muri Canada, abanyamurenge batuye muri Canada bakoze igikorwa cyiza, bagiye mu mihanda yo kugira ngo babashe kwamagana ibyo leta ya Congo irimo kubakorera. Intambwe nziza rwose, muri abantu b'abagabo, mukomerezeho rwose, n'abandi bari mu yandi bandi ba diaspora bose. Nyuma yaho muri Amerika byabaye, muri Kenya byarabaye, muri Canada nabo babaye aba gatatu, abandi nabo hatuye abanyamurenge n'abandi bose batumva ibyo leta ya Kinshasa irimo gukora mu misozi miremire y'Umurenge ndetse na za Masisi. Mwese muje mu mihanda, mwamagane buriya bwicanyi burimo gukorerwa ababyeyi bacu. Ntibirekere naho ngaho, mugende mwandike kuri za Twitter ndetse n'ibindi binyamakuru byose mushoboye, mwandike mumenyekanishe ikibazo kiri iwacu, mugaragaze akarengane abaturage b'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange barimo kurengana mu gihugu cya Congo. Mwerekane ububi bwa leta ya Gisegeti, mwerekane ububi bwa leta ya Ndayishimiye ndetse na Tanzania na Angola baje kwifatanya n'abicanyi mu kwica abaturage bari iwabo batuye mu gihugu cyabo, abaturage b'inzirakarengane badafite n'ikibazo na kimwe batateje akajagari habe na kamwe, abaturage batuje mu matungo yabo ndetse n'imirima yabo. Ariko ayo mareta yose ndetse na FDLR na Wazalendo bakaba barishize hamwe ndetse bagahamagara n'abacanshuro bavuye mu bihugu by'isi yose kugira ngo babafashe kubica ndetse no kubarimbura. Rero abafite umwanya n'uburyo, ababishoboye bose bakagombye kugana inzira y'imihanda, ndetse twava no mu mihanda tukandika, tugafungura ama YouTube y'Icyongereza n'Igifaransa n'izindi ndimi zumvikana ku isi, tugakomeza kugaragaza akarengane ubwoko bwacu burimo kurengana muri iyi myaka. Kandi isi yose irarebera rwose, isi yose irabizi, ariko bose bararuciye bararumira. Ntawe ushaka kuvuga ku kibazo cy'abatutsi bo muri Congo barimo gupfa cyangwa barimo kwicwa. Intambara ntabwo bisobanuye kuja ku ntambara ku rugamba, wishoboye wagenda rwose, ni nabyo ni ingenzi, nibyo biri ku isonga ya mbere, kugenda ugatabara ukarwana. Ariko mu gihe utabishoboye, ntabwo bisobanuye ngo uripfumbata ngo ufate amaboko uyashyire mu mifuka. Oyaye, aricyo ushoboye kandi wakora kikagira akamaro. Hari agakobwa k'akanyangora karimo kugenda, kari muri Amerika, kagenda gapfobya cyangwa kagoreka amateka ndetse kavuganira leta ya Kinshasa hirya no hino,
ako gakobwa rwose kagomba kuboneka abandi bakobwa beza cyangwa abandi basore beza bakakavuguruza. Kahawe amafaranga na leta ya Kinshasa kugira ngo gakomeze kagende kandika cyangwa kabesha ku bikorwa birimo gukorwa hariya, kagenda kagoreka, kabesha, gahakana, ndetse kaba karafatikanyije n'abantu bangahe bakagara bagenda bandika ku matwita yabo, aho bagenda babishuza cyangwa banyomoza ibyo abaturage b'abanyamurenge bavuga ku byo leta irimo kubakorera, nabo bakagenda babihakana cyangwa babivuguruza, babibeshuza. Abo rero bagomba kubona abantu benshi babasubiza kugira ngo baceceke, bazibe iriya minwa yabo yo kugambanira ubwoko ndetse n'ababyeyi babo. Ubwo rero umuntu wese arashoboye, tureke guceceka, tureke guhera mu marira, tureke guheranwa n'agahinda, tureke guhera muri za biracitse, ahubwo dushake icyo gukora, dushake umuti wa biriya bintu, kuko aba niba abandi barimo kurwana bari ku rugamba, natwe tugomba gusigara, tugasigarana media, tukandika, tukavuga, abandi nabo bagakomeza bakaja muri bya diplomasi. Ofisi yose rwose bayikomangemo, bayinjiremo, basobanure ikibazo. Abayobozi bacu b'amahoro bateye intambwe, Douglas ndetse na Kibasumba Adele bateye intambwe bagenda, n'abandi bose rwose muve mu mazu, muve mu byo murimo, mugende mukomange ahantu hose, mumenyekanishe ikibazo cyacu kuko kirakomeye, ntabwo cyoroshye. Ikibazo cyagurukije biriya bihugu byose ni ikibazo gikomeye kandi gisaba abagabo bari strong mu buryo bw'ibitekerezo ndetse n'ubwenge. Ubwo rero abo bantu barakenewe, ntabwo mwagiye iyo ngiyo kugira ngo muje gukorera amafaranga gusa, ahubwo mwagiye iyo ngiyo kugira ngo muzabe umugisha cyangwa muzabe igisubizo mu bihe nk'ibi ngibi turimo. Mu bihe nk'ibi ngibi turimo rwose, mureke kwicara, mureke guhekera mu nsengero n'ibisirimba, mureke guhekera mu makampani ndetse n'utuzi twanyu, mureke guhekera mu ngo zanyu, ahubwo mube igisubizo muri iki gihe turimo, kuko turi mu bihe bigoye, turi mu kaga gakomeye cyane, aho ibihugu birenga 10 byahagurukira ubwoko bwanyu kugira ngo bibukure, babuhanagure ku ikarita ya Kongo. Ubwo rero ndabwira abanyamurenge bari muri za Amerika na za Canada ndetse n'ibindi bihugu, ndabwira abanyamasisi mwese, mwishire hamwe, murwanye uyu mwanzi mwivuye inyuma. Hanyuma nyuma yaho leta ya Kinshasa yivuganye umuvugizi w'igisirikare cya M23 Colonel Wilingoma, ibitero byongeye gutangira kandi kuko ubuyobozi bwa AFC bwavuze ko butakwihanganira agasuzuguro nkaka cyangwa butakwihanganira ibikorwa bibi leta ya Kinshasa ikomeje kubakorera. Nyuma yaho uwo muyobozi hitanwe, ndetse biravuga ko hari n'undi nawe utaramenyekana waba waraguye muri icyo gitero, bavuze ko batazongera kwihangana, bagiye kwirwanaho, kuko n'ubundi nicyo baza bakora, birwanaho. Tubo rero ibitero bya Kinshasa ntituzongera kubyihanganira, bazagaba igitero tugisubize. Ti rero babahuza cyangwa barya bakubitira, babona dukoze akantu bakavuza induru ngo twishe abaturage, ngo twagize gute, ngo twabangamiye ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rero tugiye kureba uko noneho bazongera kuvuga twishwe, twagabwe ibitero by'amadrone, bantu ntawigeze akopfora cyangwa ngo apfune, ariko twebwe ejo nitutangira ibitero bagiye kuvuga. Rero ibitero byatangiye rwose, uduce twinshi bari batewemo, igisirikari cya M23 cyangwa gutera kandi kiratwigarurira rwose. Bavuze ko batagiye kujenjeka, kandi nako bimeze, kuko ntago mwahora mupfa ngo kumurubahiza agahenge ngo seselefe kandi murimo kwicwa. Uyu n'umuyobozi wa kabiri upfuye mu gihe cya seselefe. Uwa mbere ni Colonel Castro, yarapfuye rwose, yaguye hariya za Mushaki, sinibuka niba araho neza,
yarapfuye mu myaka yashize arashwe na drone ya CH4 ya leta ya Kinshasa. None kandi Colonel Wiringoma nawe yishwe agwa hariya mu gitero cyabaye hariya Rubaya. Ubwo rero bose bagiye bapfa mu gihe cya cessez-le-feu, mu gihe bicaye rwose bategereje agahenge bari mu gushaka amahoro arambye, ariko leta ya Kinshasa ikabagaba ibitero kabica abagaceceka. Tubwo rero ndituzongera kwihangana kuva le 18 twebwe twarahagaritse, ariko leta ya Kinshasa yakomeje kutugaba ibitero haba hano muri za Masisi ndetse no mu Minembwe. Ariko abahuza ntawigeze avuga, Amerika ntigeze ivuga, Qatar ntigeze ivuga, Angola ntigeze ivuga, Togo ntigeze ivuga. Tubwo rero natwe tugiye gukomeza kwirwanaho nta kindi gisigaye, kuko ntabwo twakomeza gupfa gutya amahanga arimo kurebera. Makuru yacu reka tuyasoreze hariya mu Minembwe, imisozi miremire y'Umurenge. Murabizi mwese, tumaze iminsi tubivuga, n'umwana arabizi, ntabwo n'uwavutse uyu munsi arabizi. Ubwoko bw'Abanyamurenge buri ku isoko ko buricwa cyane na leta ya Kinshasa ifatanyije na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, Angola, Bashancuro, FDLR ndetse na Mayimayi n'abandi benshi. Abacancuro bava mu bihugu bitandukanye, biriya bihugu byinshi cyane, harimo ibirimo directe, birimo umutima wabo wose nk'u Burundi na Tanzania na Angola bo barimo. Hanyuma ibindi nk'Ububiligi, Ubufaransa n'ibindi byinshi cyane nabyo birimo mu buryo bwa diplomasi, bagenda bacoceya, bagenda bumvikanisha amanyanga ya Gisegeti, bagenda bamukingira ikibaba mu babi yose arimo gukora, bagaceceka bakamukingira ikibaba, n'ikibaye cyose nibo bakubita inda hasi bakamuvuganira. Ubwo rero ibyo bihugu byose byarahagurutse kugira ngo bimareho buriya bwoko buri mu misozi miremire y'Umurenge, mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Gahunda ngo kubakurayo bose hariya hakabasigara hari tere y'intambara, nta kindi kizasigara kihakorerwa no kuhategurira intambara zo gusenya ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda, bagasenya Igoma, bagasenya Bukavu. Izo nizo gahunda zirimo kugira hariya. Ubwo rero ku munsi w'ejo bagabye ibitero ahantu hatandukanye, ariko ntibyatinze cyane, nubwo byaba ari ibitero byo gusheringa, byo kurasira kure, barasa ziriya ntwaro zabo ziremereye, bazirasa mu baturage, batwika imihana. Barashe hariya za Mutunda ndetse na za Rwitsankuku na za Bicumbi, bongeye kurasa hariya za Mukoko na za Nyaruhinga ndetse no kwirumba aho bita kwa Nyarubera. Ariko aho hose umwanzi babashe kumusubiza inyuma cyane, baramukubise nko kwa Nyarubera aho umwanzi yarakubitetse cyane, bamwambuye ibikoresho byinshi cyane ndetse ahasiga n'abantu batari bakeya. Ayo ni amakuru y'impamu ataramutse amakuru y'ibihuha, n'ibyabaye rwose. Amakuru turayafite neza ko umwanzi ejo yakubiswe kandi arababara cyane, yasize abantu benshi barahasigaye, abandi n'ibindi n'ibikoresho, abandi bagiye ari inkomeri benshi cyane. Hanyuma za Nyaruhinga bo intambara igeze kure rwose, igeze kure, iriyo hirya niyo igeze, ntabwo iri hariya hafi. Ndetse hariya aho bakomeje kurasa, barasa amasasu bari kure, ariko ntibigeze bamanuka, kuko umunsi wari wakurikiyeho bari bapfuye cyane, barapfushije hariya za Karingi ndetse na za Bidegu, ndetse bari bageze n'Irundu. Rero mu kubasubizayo bagiye bahatakariza abantu benshi cyane, imirambo ndetse n'abantu baba bafashwe ari bazima n'ubu nyine barahari. Inkomere bagiye bazita nyinshi cyane hariya za Rundu zirahari, niyo mpamvu batigeze bongera kumanuka ngo bazane wa murego bari bazanye. Ubwo rero nuko byifashe hariya. Ikindi haravuga ko hari izindi nkuba zakubise hariya kwa Murima ndetse no kuri Point Zero nijoro, iri joro. Reka dutegereze tumenye uko byagenze, ariko yaba ari inkuru nziza cyane, kuko nabo bari mu kwiratana cyane izi ndege, kugira ngo wenda nibo bazibyaye, ariko icyo tubabwira nuko na nyina wundi abyara umuhungu. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha hariya ku mirongo y'urugamba. Turakomeza tubakurikiranira iby'uyu munsi, ntiturabimenya bitewe na network idahari,
ariko turakomeza tuyibakurikiranire aho tuza kuyamenyera turayabagezaho rwose, ariko abacu bahagaze neza rwose ku mirongo y'urugamba, nta bwoba ndetse nta n'agashitsi ko guhinduka, tibafite gutinya, tibahinze umushitsi n'ibirimo kubera hariya. Ni abagabo bahagaze neza, tubagirire icyizere kandi amaso tuyahange Imana izazana ubutabazi, kandi ubutabazi butubereye butunogeye. Biriya byose bizahagarara bishire biba amateka. Mureke tukomeze dusengere iwacu, umuntu wese akore ico ashoboye nuko imbaraga ze zingana, kugira ngo dukomeze tuvuganire buriya bwoko, cyangwa kugira ngo dukomeze dukome mu gukora uriya mugambi w'iriya jenoside yateguriwe ubwoko bw'Abatutsi muri Kongo. Ni ukuvuga ko bitoroshe, nubwo twe turyama ariko ibo ntabwo baryamye kandi ntabwo batuje, kuzageza bamazeho buriya bwoko. Niyo gahunda ya leta ya Kinshasa, no kubumara bakabutsembaho, niyo gahunda ihari. Hanyuma natwe mu kuba twarabimenye, duhaguruke dukomeze dukome mu gukora uwo mugambi. Kuwukoma mu gukora nta kundi no gukomeza kuvuguruza cyangwa kubeshuza biriya binyoma birirwa bagenda babesha isi yose. Nubwo bagenda bo batanga amafaranga, ariko ukuri kwa ruswa, ukuri ntago kuza kuburizwamo. Twe dufite ukuri ndetse n'impamvu turwana, ariko bo barimo kurwana kubera amafaranga nayo bakoresha kugira ngo bagende babesha amahanga, babasinyira gucukura ibirombe bya Kongo. Ariko twebwe tuzakoresha ukuri kandi kuzumvikana, kuko ikinyoma ntabwo kigeze gitsinda ukuri. Mureke tureke gucika intege, umuntu wese akore uko ashoboye, umuntu wese agire uruhare, umuntu wese atange umuganda muri iki gikorwa rwose, agire icyo akora. Buri wese, wewe utwumva rwose, ugire icyo ukora kugira ngo urenganure buriya bwoko burimo kwicwa, ubwoko bw'Abatutsi muri Kongo, ubwoko bw'Abanyamulenge mu misozi miremire y'Umurenge, mu Minembwe za Bibogobogo ndetse na za Rurambo, Abanyamasisi hariya ayi Masisi ndetse na za Rucuru. Abavuga Ikinyarwanda bose muri Kongo, duhaguruke tubavuganire, kuko twebwe tutarimo kwicwa, tutarimo hariya ku mirongo y'urugamba. Mureke dukomeze tuvuganire buriya bwoko, kuko nta kindi twaba tumaze. Niba utanze udufaranga tungana tukarekera ngo natanze amafaranga, ibindi birahari kandi urabishoboye, ubuvugizi urabushoboye, indimi zose ushobora kuvuzi uzazivugemo kugira ngo uturenganure buriya bwoko. Rero ahasigaye mugira amahoro y'Imana, mugira ibihe byiza rwose. Dukomeje kwihanganisha ubwoko bwacu burimo kwicwa, bwihangane, Imana irahari izabukorera ibitangaza, ndetse ibi byose turimo kubona ntabwo tuzongera kubibona igihe gitoya bikarangira. Mugire umunsi mwiza, muhaye muronke. Mwari kumwe na Runezerwa Eric.